Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinon chule tuni khu olha ni simthum sang ni le som ni lenga din jong thusu chum chum ho phondo na nei kitaw hiti Kukin pi Manipur General Assembly chu leisim nia chun hengbung kangpo pia ni ke pani na hi Assembly hi December ni simli chan chilading a hin Assembly hondo nia chun Kim President Ajang Khong Sayin Assembly Monolith Hondo na anayin Kim Bun Labjong ana khaido wena hi Dr. Tilun Kimin Assembly Lolingta achil hana dingin tauna lhando na ananayi Saitu MLA le hengbung khu hosa hokholet kip genin Kim Souvenir Hondo na anay na hi Souvenir achun achi sapar hoa Kim togun chum chum hole tu pera chila jinglai ho anakita alingin hi Assembly ki petachun Ajang Khong Sayin Presidential Address ananayin Kuki hola akipum khana poi modan anasai Ajangin asay na chun na to khom ding kitho khom ding le din mun khat pe cha jing ding chu tu pera kuki ho boina chum chum ho akun mabana ding na to chilathi ahi na ding lampi khara hi ati Assembly ki patni achun kuki ho ki ven bit na ding mabana panla ding dan ho anasai khom wina hi Tu chung Territorial Army Rally Kibol Namuna Insung Ha Sajia Thanup na Linta Neza Panla Dinga Hong Abram Pausen Cup 13 years Nikhopa Masang Chun Social Media Ho Haten Ahung Viral in Hi Amho In Kuhi Chandira Kun Galza Mahiwin Apuzong Indian Army Veteran Khadahi Abram Pausen Cup in Sepei Panding Thanup na Linta Anito Akilonin Assam Rifle Hon Sepei Pangthei Ahung Hi Changea Assam Rifle Public School ARPS Shillonga lekha simsa dingin phondo na anni juwina hi Lieutenant General Abhijit S Pandhankar General Officer Commanding of Spear Corps in Abram Akimupin Sipei Panding Lungputle Thanup na ani to kilhonin pacha na sangta apina hi hitabonga gamngai lu na lungput nei ngai hi atin ama support ka bolova lekha ka simsa hi ki hodinga ki panata khada hi tin Lieutenant General Pandhankar chun asaji Ganthi hasat pena Abramin hitabong lunggya le thanup na ani ho hi mi tampia dingin kitil kho na khat a hi doi na hi ama zalin Assam Rifle Hole Spear Corps Hon Community Adin tu jungale tula Ganthi hasat thu chapang ho ngaina na tha be a hin neuvi hitabong to gun hi Norris Gamsunga adia gala tul chule galjam tamna Manipula Indian Army ho panla dan le community welfare hi hanlang education lampong hi jong le ho sa na anei dan ata lang na khajong a hikiri Leisim nia chun Churachandpur Traffic Control Police in Charge Inspector Jamlin Khup Makainen Traffic Danjuilo ho Vetchil na Anneyovin Hijia chun Traffic Danjuilo ho Dangka Sangkhatche Anleu Sofi Police ho chun Lamka Police Station Maya Tedim Roda Helmet Drive Anneyovin Hijia chun two-wheeler gari tor helmet hulo ho le two-wheeler garia mithum ki poho Lamka Police Station na asolu rovina hi I chalan mangchan sangkhatche aliu sovina hi helmet dry abol sunga sum amuzo seuchu direct in sarkar ekanga aludin janhya sumpi theilo ho chun parivahan website ahi lo le transport portal mangcha nisom gup sunga online payment mode manga sangkhatche aliu ngai dinga hi nisom gup sunga sumpilo ho chu korin samon abolding aki selmang theilo ding police on ahol do te te ri hi TCP hon nisi tabongin helmet drive anayovin nisi a traffic rule zuilo mi tamta mat le lius in aum jingin hi tu si tu pha ting le ade a tu wheeler a lei ho luchang van bit na ding le hin khu hu bit na dinga helmet khu mamo hin chuban le helmet khu lo ja sang khat liu sanga hiji suma chu helmet khat ki cho zo a hi tin traffic police on anasayovin hi HG chun two-wheeler a lei ho zo sin helmet a khu che diovin TCP nge na abolu na hi traffic control police in asai na wachun chalan kara sumleu sanga mi zo sin helmet a ki khu che uchu sumle ta sa dinga dam thei na hi pen loading hamtin asayovi nisi a sang soma pa sang som ni ki ka sarkar khuda pi lu jing sanga mi mar ki vendo na dinga helmet khu imacha leu lo chu phajoding a hi atiovi Chubana tu hafta sunga hi four-wheeler gari him
tinted glass mangho ahin vet sui diwa hin kumhling lowa gare tor mobile phone manpuma gare tor le traffic rule palke ho zo si zong phate cha ahin vet sui diwa hi thu aphong do win hi Olhan nisim khat ni chun security force on Kangpopi district New Keithianmanbi police station hop sung khoiri pogle sejang kho ki ka vela kani lei ki bol avat win hi Ambona chun ekel som lagi ra ki bol kani le avat seuvin chule lo bu nga jong main ahal hawi fertilizer bag spray pump chemical tichu herbicide ho jong amudo win hi chuchini khoma ma chun security force hole forest department ki thu khomin Kangpopi police station hop sung chilamjang kho to kinai vela jong ekar som thumle ko balin kani le ki bol avat sikirovin Amuna chun authority hon lobu segi fertilizer bag soblali chi bag ko le mancha dang dang zong amudo vin meina halmang tawi amun te ni hi ake velle phat so ta akun danin aphallo kani le hung ki boljing a hi dan he do thein omin lobu ki saho agricultural supply ho ti chu fertilizer chemical le mancha dang dang ho ki mudo ho chun atalingin hi District sunga dandi lova nakitong ho su beiding le hitabong kani le ki bol ho su mang dinga thupi dung zuya chuchini kho kani le te ni zong kiwat si a hi tin authority ho thupun chun asiji tu chung hichi operation a bol nawa koi kimando a mi izat kiman ham tiwang security force ole forest department in phundo na anejin chuchinia kani le kiwat che te ni chu Kangpopi district sunga Dandi lawa kani le ki bol ho su mang ding to go noiza ki bola hi tin thulu chun asai kiri Ahung lung ding sang ni le som ni le segi Manipur State Assembly election ting le Bharatiya Janata Party BJP ma main lolhin na anei ke ding a hi tin BJP MLA Thokchom Radhesyam Singin akinep dan apong doi na hi Heirok Assembly Consensia ama chen na ina kingun khat ki man na chun MLA pan BJP hi sunlal ding hi pun tu chanin jong aha jing na lai zia ti mi tampin election ki teng le BJP in zo ta pon ti tin asezuvin ahin la i he diu kha chu BJP hin golzo na anei ki te ding hi tin asiji koiman BJP gencha lal na nei hi uvintia asei to kilan chun tu nai cha BJP hungla sam chu BJP mit moji a hi pon BJP hilova party da nga ko na hunglura lamkai tu ho hla samji le mit moji a hi ati gari tol driver kha athip lo mana gari le ahin sim do ho ngo loading a hi tin asei kiri BJP ni macha su hil to hil anei pon Manipur gam sunga aha jing lai je ati MLA Radhesyam chun asei bena party sunga lamkai phemin Manipur asu se rehin BJP ya min ki khumlu da Congress adinga na tong phep jong aum na lai je ati kumniwal set BJP hin Manipur gam sunga galetur asu bei zo pun chamlelung mon ahin pulu zo poitia opposition hon asei jing lai te over BJP MLA pa hin hitabong thu ho ahin sei do hi Manipur mi P10 BJP ataso jing na lai win hizia election ki ting jong le BJP hin vai ahin hop ki dinga hi tin asei bei December lasungeya internally displaced persons IDPs holding resettlement gundo ding nge na ni phaijam relief camp chumchuma kun internally displaced persons IDPs on December nisim khara ki patchun infawis lamboi khongnang khonga lakhat sungchi lading kipinna apan ki rovina hi kipinna achun coordinating committee on Manipur integrity Kokomi convener Khuraijam athoba lamkaina Kokomi member honjong panalawina hi Governor Pale Chief Secretary pa hinga memorandum khat apilu rovina hi authority hon phat masalanga phat bi sunga IDPs ho ain langova kikile sa dinga hi tia anakitip naw asu bulit dewin nge na anezuvin achuti lo le kipin na hi kho che ahung ki banjom dinga hi tin asezuvi kipin namuna chun athoba in heji authority ho kitip na chu Governor panna anne wa hiati December la ahung lun to kelhana nikhusim ki pandinga hitan thalhung ke ya ki phin nahi ka boljam diwa hi tin asiji izam tia December ki chaika IDPs ho ainova akinung sol lo le kokomi le IDPs on nasata ki phin na ka bol diwa hi tin asai kiri
Governor le Chief Secretary hi nga ki pilut memorandum chun aseina sarkarin December hasunga IDPS ho ain languwa kilesa adinga akamchang anapi avela het sa na hin nei ki ruwa hi akitin jani ki phinna masani khu hin resettlement bol na ding ni khu somthum na khat se bo om tai kiti to hi action plan ki chi ta phun do ngai hin IDPS ho bitkeza kinungle na ding to gun vai ho phat hetai IDPS odinga rehabilitation lampang angai cha security arrangement ho guntup sa koiphat jong ahitai tin kisei kidi Governor le Chief Secretary pan akitip na lhon sumil lova resettlement to kisaya akamchang anapi lhon anato ahin pu do lhon ding phara hetan chuting le gamsunga chamla lungmon umtan titin memorandum achun akisuni Manipur Sarkarin Meitei le KUKI zo community ka gale tul umzia Galjam IDPS hodin mun gangta su fala hi theina ding tin committee khat asim doina hi Chief Secretary le Deputy Commissioner hon committee makayin appointmo ho pan ala alhon ding hi Sarkarin Manipur sunga IDPS ho umna relief camp ho December sangni le somni langa sunga sumang ding agu rahi Hichi ahin phase 2 min ahom khanin July October le December sangni le somni lenga ahi in kisu sit bi ho akitha asa na dingovin family khara dangka 1.3 lakh sapat dangka 1.73 cent pe ding ti ahi morele kangpo pia jong IDPS hodingin prefabricated house sang khatabong akisaya keti IDPS sang somale sang sigivar relief ke ma umnala ahiwin mi tamtain thim jilna ta sadam theina le inchen khusa na lampanga hasa na sang ta atu vinahi area tham khana IDPS hon boina atu jingna laiwin am holding in safety le security lampang apoi mol he jengin hi government in jang angai na bong umki theina dingin lamchum chuma pan na sata ala jingin hinla ato gunu hi he thim aha sajin nam khat la khat ki khan na hi zon ti tin mi tam ta dem na achango vinahi Pursuwa Galjam Hwadinga agang theipena rehabilitation le resettlement omna dingin Manipur Sarkarin still le district level radingin high level committee asim do thai Still level committee ahi chief secretary and chairman panmun aluding additional secretary chu convener hiding chule finance home rural development le panchayati rasa commissioner hozo si jong pangdi wahi district level committee adinga deputy commissioner hozo si chairman hidiu additional deputy commissioner ho convener hidiu jila parisara chief executive officer ho subdivisional officer hozo si jong pangdi wahi state sunga galjam ho rehabilitation le resettlement hi alhang pia state level committee in avet suiding tule district sunga rehabilitation na to na ho hi district level committee in avet suiding a hi ati Nilanga sunga Pradhan Mantri Gram Sadak Yoyana PMGSY noya thinglanglang lamlin ho simpana na to 87% tabong chaiting a hetan Hovi Marsa third phase ahung kipat masanga authority hon na to bang khai ho chaiting dingin to gun akine jetin authority thupun khatchun asezi Pathini Infowis Classic Grana H scheme kumsom nilanga lin Silver Jubilee ke manakin guna Chief Secretary Punet Kumar Goelin Authority ho patsa na anezin Project sanction ke bol sang nijin tuhin sang khalezaku chaithing a hitan hichi patsa lothe a hipuyati agi saipi department le stakeholder ho kitana le pothozala to project 87% chaithinga umahitayati to asti na nga hi PMGSY third phase hong kipat ding hi a hitan hiji sunga dangka crore 629.87 manding kilometer Zagile som segile thuma saw road project som kule segiaw minahi Rural Engineering Department na Chief Engineer KH Timba Singchun aseina Ministry in Mars Nisim Group sangni le som nilu timeline ahin pi ahin hichi masanga na tongding contractor ho qualification le procedure dangtang ho akibui pi laita ahiati Third phase sunga hin cement treated based technology ki ti jong apangin hichi ho tham thei ding le Hichi ho tham thei ding le hichilam pang he na nei na tong ding ki ho la hi na ki tong ho quality sa ding gel ho pumin state government in ministry a ki ho pin tendering process ho jong ahin gol ha ding in asiji
face masahwa manipula na to ke boldan ho ivedle ta santhe ahidan ministry akun thu akizain kumsang nya ki pet sang ni le som ni le khat sungin PMGSY wan noiza project sang khala zagi le som se gi le ko zo thing anahin hichi fair sunga kilometer sang som le zagup le nga asaw lamlin anaki simpain ko le weng ki zo tu na lamlin zagup le som nga la ni aki sim zo ve kiti hichi fair sa ki sulu sumzat chu dangka krol sang nga le zani le som se gi le ni point 60 de hi PMGSY2 sang ni le som la ko apa som ni le khat sungin 90% project zo thing ane hi kiri project za chu som nga le git sumki sulu za dangka krol 275.21 ahin COVID-19 pandemic anum zong le na to wang anachil hazomin hi Chief Secretary Pan asai kitna thinglang lang lamlin kisim lo lai ho jong development in ahup su ke hin chule tu chung face sunga gamsung thinglang mun gamla ta project ki bol hi pacharum ta khar hi kidiati na to wang hi pandemic le gale tulzia ha sading mong a hi dan aki hethimin hija construction machine le mancha tampi ki su sil lo hi taiti ahin PMGSY1 noiza project 89% sai thinga om ki pa pium ta ahin chule PMGSY2 hi thinglang murchung la angan tabang a hi zin na to de bongin amachal theipun ahin la ajo chana wang na to ki banjom jing ding a hi tin asai kiri rural road program ho lolhin theina ding le record phatia sim theina ding in administration hin gamsung thulela ahin su thiba chamla lungmon ahin sa ding inep au metin department in alunggel phon do na jong anei kiri Achisa November ni simsom ni ligit ni khuwa chun Churachandpur police women police le executive magistrate hon Khomintang New Lamka kun brown sugar shop ke somngala nga anambuda ovinahi brown sugar su Darlin khub leinge 35 years sonom houses son leinge chenne inmuna anamuda wahi brown sugar su gram sangni lezani le somla khatvel hitting in akese nahi brown sugar anamudo anawachun mobile phone Poco M3 smartphone black color khajong anamando nahi digital honchun FIR zong anabolun NDPS exong anajilu nahi hulchil na anei benawachun November ni simsom ni lakuchun Nengson Dim 53 years wife of Pauzaton Auta of Tangnom Sisipur Insung Akhul Nawachun Dangka 2,97,500 to mobile phone khat amando nahi mabana khul gilna achila ajingla hi India Sarkarin gamsunga phone hungke polut hi hanlang India ki sim ho hijongle abona Center Sati mobile apps install sa akoi devin mobile phone manufacturer ho ahead sain heje hin politics sa kinil na nasata anapin do sai nahi Government in hichi apps hin milham ho cyber fraud ho akun a vending phone aman sa ozong le anungmu beilam ding ti jong le Congress le opposition party dang hon hichi hi state surveillance khat in asayuvin mi privacy asu khayetin kin ta thupi nungla do ding in aphotu vinahi Sanjar Sati hi gamsungmi pidinga Indian Government Department of Telecommunication DOT design ahin bolahin mobile nei ho that sa ding a security usu ha ding le cyber fraud kun akive nawa apan pidinga kisima hin Sanjar Sati mobile apps le web portal service sum hola chaksu kitiau min Hichi Hindi cyber fraud dinga gin moho report abol the hichun Department of Telecommunication in cybercrime financial fraud le adang ho bolna dinga telecom resources ki mangcha ho avian the dinga hi Center Sati website seidan chun chaksu hin kilhep na link ho le SMS RCS e-message le social media platform WhatsApp le Instagram apat thepna hung ki thor ho report bolna akithu pi the ya hi ati Zotira Didia Sindhya Lamkaina Ministry of Communication Noya Department of Telecommunication Chun Mobile Phone Manufacturer Hon November Nisim Som Niligi Rapat Nihu Som Kosung Subha Mobile Handset Zosia Center Sati Apps Install Boldinga Ahead Sahi Phone Kisim Chai Sahwazong Company Hon Software Update Rapat Akwai Lu Divin Thua Pin Thupi Nasa Loho Exxon LAHKHOM Dingin Asay Nahi Phone Sim Ho Chunga Center Thupi Hi Opposition hon angai thei povi Senior Congress leader KC Venugopalin thilki bol hi constitution polanga hi atin
A team vet thelo diwa hi tin right to privacy hi fundamental right khat a hi tin exa possible in hi government apps khat phona ki koilut sa chu I chalo na zo si a ki wedding tin a hin hi chu tu pi wang a ki pom thei pun kinta nungla do ding a ki nge ya ti Reuters ti chu Reuters report khat chon a sei danin Apple company hin pan masa jong privacy le security risk ya ananil kalsa hin Apple Samsung le Xiaomi chu le communication ministry in Reuters tu do adon but povin a hi amin ki sei do anom lo industry ni inwang older masanga het sa na masaham aidan ti ho ema ampui atilhani anchar sati website seidanin hijabs hin fon mangcha mi laksom lilani a blog do laksigi nungmuna pang a hitayati tu hi mi pi te atia khangdong hon police o amudan ki khial sa phat a hitan hijine dinga professionalism sensitivity le ki ho theina ding to guno phondo ngai a hitin prime minister Narendra Modi na seji city sunga police ho ki vai pu dan suhat beding chule mi pi te to aki guizob na sim hoi beding tourist police ho training pi ding chule public awareness ho hata masot ding aseji achi sani ho raipula director general ahilole inspector general of police ho adinga somgup hinna or india conference ki bolna jinguna apan to kilhanchun prime minister pan still le union territory police ho kiwai hobdan sim hoibe na dinga togon apo do diwen asejin mi chen lo na island hogop khomding NATGRID noya database simphating le HC system ho chu artificial intelligence mangcha link boarding in jong aseji tu lai forensic ki thu pina puma police investigation ki boldan case study ho ha bolding in university hall le academic institution asepi kidhi hechi hin criminal justice system ahin sim hoiding investigation ho forensic panla danjong ahin khan to sa ding a hi ati danina phallo thalchoi kiloi khom ho vetup na ding mechanism phata khat sim do ding left wing extremists ho ahi theichana dal khan ding a hi Census si hobnia April sangni le somni legumle February sangni le somni le sigi sunga ki bolding a hitin government to phone aumin hi ahung hungding census sangni le somni le sigi hi hobnia ki bolding a hitin Jani Chun State for Home Affairs Minister Nityanan Rai Lok Sabha in P head sana aneitai Hopma sat na housing census hi ahung lungding khove sangni le somni le gup April le September la sungki ka still le union territory ho phat gi jan sung ni som tum sunga ki bolding hopni na misim na ti chu population enumeration hi February sangni le somni le sigia ki panding hetayati tuni khwa dinga thu su la khom chum phun do na in nei thiu he chan chu hitan ti